lapha nje sizomemeza ukuthi ukhona indoda enamandla ehlayo yasinikeza amandla yasinikeza igunya owasinika igunya namandla okuba nasihambe emhlabeni singoyiswa kungabi khona ekwazi ukumelana nathi kodwa ngaye sinqobe ngaye siphumelele ngaye kukhona uJesu onamandla ongena ebomini bomuntu uma sengenile uyathinta ubomi bomuntu asake kabutha abesisikalo esitsha abe umntwana kaNkulunkulu. Ngizonazisa ukuthi ningoba unyana olahleko landodana eyayisidla nezingulube kuthiwa yathi sokuziqonda when he came to himself wathi andideserve ukuba lapha kodwa ndiyawusuka ndiye kubawo ndithi bawo ndonile. I'm here to tell you uba le ndawo kuyo ayiyo ndawo yakho, indawo yakho ikhona kuJesu. Igama lakhe sikhona kodwa igama lakhe. Amen. Hallelujah. Ngumuntu awamenza ngendlela especial ukuze afane naye. Yiyo lento abuzayo kwincwadi yeNdumiso chapter 8 uthi Thixo uyintoni na umuntu lento umkhathalele kangaka umsilelise kancinane ebuthixweni wamnika ubukhosi phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Umuntu wenziwa wafana noNkulunkulu. Umuntu sangabekwa kwizinga le-animals kodwa wenziwa wafana noNkulunkulu. Uma kuhlawulelwe umuntu ngegazi lezilwanyana kwakuhlatshwa ibhokhwe, inkomo, igusha, amahobe, uNkulunkulu wayefunani? Wayefuna umuntu. Ezo zinto zafeyila zange sibe namandla okumphathalela umuntu ngoba umuntu akekho kwileveli ye-animals. Iveli yomuntu iphakeme kakhulu, angeke ukwazi ukuthi ungumuntu ubhatalwe okanye uhlawulelwe ngegazi le-animals. You are bigger than the animals. Uxabisekile kune-animals. Awukho kwizinga le-animals kodwa kwizinga likaNkulunkulu. Ilizwi lenkosi livele selisithi wenjenje uYehova ukulithanda kwakho ihlabathi uthe wancama unyana wakhe obungathengiswayo umahala na ungamthatha umenzo wakho. Sizomemezela uba le ndawo kuyo uThixo uyakubiza azokunika ubomi obupheleleyo, azokunika ubomi obugqithisileyo. uJehova ukubizela kuye. Sizothi le ndawo kuyo awubalwanga kuloo ndawo, iza kuYesu uzofumana ubomi obungunaphakade, ubomi basezulwini. Uthi xa uhamba emhlabeni ungahambi njengabantu kodwa uhambe njengomntu owathengwayo ngexabiso elikhulu, ubhatalelwe. Phuma ejele ubhatalelwe, phuma kule ndawo kuyo kukhona uYesu uyakubiza. Uyabizwa namhlanje. Asinandaba abantu batheni ngawe, asinandaba kodwa uJehova uyakubiza. Uthi zothatha nabo bomi ukuze uthi xa uhambe emhlabeni uhambe namandla akhe, uhambe ubhatalelwe, uhambe nobomi basezulwini. Uzalwa kumnombo we-conquerors. You are more than a conqueror.
udalwa nguNkulunkulu nokuthe wasela into ebulalayo ayinokwenzakalisa. Uma uzalwa kulomnombo kuthiwa no weapon formed against you shall prosper. Akukho sikhali esilolele wena esinokuphumelela. Bangakuzama bathakathi kodwa soze baphumelele. Bangazama ukukudlisa kodwa soze baphumelele. Ngoba uselwe kuNkulunkulu. Xa uzalwa nguThixo uyaleyisa ihlabathi. Emhlabeni ayikho into engamelana nawe, noma zizigulo noma inhlupheko, uyaleyisa ihlabathi. Awuhamba emhlabeni uhamba namandla akhe, uyanqoba, uyaphumelela ngaye, ufumana ubomi ngaye, uyafohla, awuthakatheki, awuthwabuleki ngaye. Imeko yakho ingatshintshwa, abantu sebekuncamile kodwa imeko yakho ingatshintshwa. Bangathi abantu xa bekujonga kusasa bakubona ungaseyiyo le nto ubukade uyiyo. Ikhona into engaphuma apha kuwe, awukho lapha ehlabathini ukuzoyethi numbers. Ngalamini wawudalwa nguNkulunkulu apha kuwe wafaka the seed of greatness. Kukhona imbewu eyafakwayo apha kuwe. Apha emhlabeni awungomuntu nje, andikhathali noma esayispeak udla emgqomeni okanye weaddicted kwi-drugs. Ndizokutshena namuhla ukuthi you are not a normal person. Le ndawo kuyo ayiyo identity yakho. Your identity is in Christ Jesus. Nokuma abantu bephose itawula bathi akunanto engaphuma lapha kuwe. Ndizothi ukhona uJesu, i-identity yakho ifumaneka kuJesu. Awusuphelela kule ndawo kuyo. Oh my God, oh my God. Awiyo le nto abantu bakubiza ngayo, bathi abantu linxila, bathi abantu sisidakwa, bathi abantu liphara. Ndizokutshena namuhla ukuthi awulona iphara, awusisi isinxila. Wena wadalwa nguThixo ekudalela yena. Wayengakudalela abantu kodwa wayezidalela yena. Yawiyo le nto abantu abakubiza ngayo, bathi abantu ngumthakathi. I am here to tell you, awungena umthakathi. Your identity is in Christ Jesus. Wena ulona iphara, wena uphambananga, ungumntwana kaThixo. My God, hallelujah. Sikhona igama lakhe, sikhona igama lakhe. Wentshenthe uYehova ukulithanda kwakhe ihlabathi, uye wanikela ngonyana wakhe ukuze bonke. Nawubaliwe, nawubaliwe. Ewe inkawe ingangakubali kodwa uThixo ukubalile. Umfundisi angangakubali ngenxa ye-mistakes zakho senzileyo, kodwa umfundisi nangoNkulunkulu. Umncamela ntoni uThixo uYesu? Kungoba igazi lezilwanyana akhange libe nawo amandla okumhlawula umuntu, ngoba umuntu ukwizinga likaNkulunkulu. Kwadingeka igazi likaYesu. uYesu nguThixo, kwadingeka igazi likaThixo ukuze kuhlawulelwe umuntu, ngoba umuntu unguThixo.
ngoba umuntu wenziwa wafana noThixo. Ngithanda izwi lenkosi lithi bonke abakholwayo akungamisebenzi kodwa kungokholo. Akudingeki imisebenzi yakho kodwa kungokukholwa uba uYesu unguye uKristu. Akudingeki uba uqala uye kuwanothu. Iza kuYesu, iza kuYesu, iza kuYesu. Sizothi only believe. Akudingeki ukusebenza kwakho, akudingeki mandla akho, akudingeki izenzo zakho, akudingeki ubulungisa bakho, kodwa bukhona ubulungisa obuza ngoYesu. Ngifuna nje kule ndawo kuyo wena uthi Nkosi Yesu, Nkosi uJesu, namhlanje ngiyabunikela ubomi bami kuwe. Ngifuna ukuzalwa ndibe sisidalwa esitsha. Ngifuna ubomi bukaThixo, ngifuna ubomi basezulwini, ukuze noma ngiphile emhlabeni ngiphile nobomi bukaThixo, ngiphile namandla asezulwini. Ngicela kule ndawo kuyiphakamise isandla sakho. Siyathandaza, siyathandaza. Ngicela nje usiphakamise isandla sakho egameni likaJesu. Step sesibili bhuti wami, ngiyacela ndasekhaya usondele sikusikele insikelo phezu kwakho, usondele nje uzapha phambi kwami. Ukhona omnye wesibili otsho namhlanje, Nkosi Yesu, ngiyadinga ebomini bami. Yesu, ngibafile abantu bathethile, ngibabonile abantu bendijaja bendigweba, kodwa wena undigwebi. Ngifuna umuntu otshoyo namhlanje othi Jesu, nami ubomi bami, nansi impilo yami, behlulekile ukuziphilela, kodwa ngifuna wena undincede. Phakamisela isandla sakho kule ndawo kungasali. Kubani namhlanje okholwayo udaba lwethu?